Mai kecil no porsi, itu mapan engkor nampak kondo, lasi, bahini engkor panen tu pan bangso mailong, nampak cerah tu ni pan nampak kondo, lasi non mat engkor tu pan itu cita ciri potpot, nilimen, lasi Bikram Hanse, lasi APHLC Central Committee along nili, Public Relations Secretary. So, nilipan orang dia potpot. Apa ni dong? Apa ni kau ekor? Apa ni baju pondok lagi? Ini tu spokesman. Antong inti batar. Alam kita ni spokesman. Alam kita ni ekor orang macam mana? So, kita kecil kompoi berlain lo. So, our open session meeting is soon going to start now. Honorable President Sir. Jai Qatar has appointed us as an anchor to meet Bikram Hanse as a Public Relations Secretary, APHLC Central Committee, and also my co-anchor, Mr. Anton Qatar, spokesman, APHLC Central Committee. And now, our next agenda is introduction of chief guest and guest of today's 8th APHLC Foundation Day Program. Nasinor pake, ini tunggu alumni sarko. Alumni sarki. Nanti tunggu alam ifan kapacini fangsi ini Tuhan konto lagi Halloween pen, mate kapre kaste Nagaland pen. Nanti tunggu. So now I would like to call on stage Ma'am Alina Patel. She is Additional Commissioner of Texas, Nagaland. Nasiala alam ipang afrangan kewan pen kartu ibansi ini tum Johan Pamlo. Now I would like to call Ma'am on stage. Alam ini lo ini tu kita berpaparan lagi sarpi. Aduntu kini labangso. Amai lo nak kita bundo, laki, Songja Podor, lapen former EM Cardiac Thomas Council, Robindro Rompi Akehai, lapen non manalangli JSC PPA lo Chairman, orang iman kami, Pohopet Katulipan, Johan Kondo. Bang, bom lang anta. Oh, sorry. Ex-former KSA President. Pohon yang kerjoi masih Johan Kondo. Lapan ini tumong nanti tahun itu lagi National People's Party (NPP) political party pen nanti tahun itu kampion ini Sukur Singh Pator Presiden. Alam ipan kami Pohon yang kerjoi pan dengan dipono. Lapan ini tumong APHLC nomor satu ada ciri lo, tribal akai atau indigenous akai angkel tumong, nanga cinggung tu, lasih tumong Adivasi pen leader, pate Adivasi leader pen itu tumong lagi Michael Kechok. We have a leader from the Adivasi community, so we call him state Michael Kechok. Isdet, Jorolo, lapan itu lo mes kasalipen, kami nanti panggundo, alam ni lagi Anita Mes. So I call upon Ma'am Anita Mes to come on the stage and felicitate with the traditional toho.
thank you, man. Lapen ini tunggu, nanti tahun tunggu cuman. Lohan naga, nanti tahun tunggu, mau audio, alam lihat nanti, hengu anak pen, kacau ipan jangan kondo. We have Lotha leader, he is Mao audio. We also have our Garo leaders. He is none other than Clinton Sharma. So I request Clinton Sharma to come over the stage. Clinton Sharma. Bohoben kat terima Johan Tombal. We also have a leader from Nagaland and also a senior citizen, Imli Waleng. He is from Naga tribe. So I call upon Sir Imli Waleng and felicitate the traditional committee. Our Naga. Thank you. And then we have a leader from Dimasa. He is none other than Prohalat Daidu. So I request Prohalat Daidu to come on the stage and request our sister to felicitate with traditional program. We have our Tiwa leader. He is none other than John Maslai. So I request John Maslai. We have a Tiwa leader. John, if you are there, you can just wave your hand. Oh, he is there on the last line. Okay, he is there. Thank you, thank you. I request John to come on the stage. John must like to come on the stage. Thank you. Pini gas bangke lansi itu pacini pon contoh, nol bangke nili paci hekpen, pacini pon dia bangke lain lo, APHLC Central Committee. Nasi APHLC Central Committee. Abis tu doan kerja pen, kacip pacini pasi ni junungi pon lo. Kadu kerja kerja pen, adik kacip junungi pan APHLC Central Committee doan. APHLC Central Committee doan kerja pen adik kacip junungi pan. APHLC long live. APHLC long live. Jai Kathar long live. Jai Kathar long live. Sikh Shinu long live. चलो नॉन बंके APHLC LAC कमिटी दोन वोटर नसो LAC बोकचा LAC अवर क्या LAC लपेन pinang an mung chitong lo athila bang sor mung chitong tum genang kidun pang tarang kidun nang kidun kalilo lake khelong along li long pat me thang chi chari long le amatha thi betum si nang kidun sai khelo ke APHLC pahanang APHLC pahanang APHLC pahanang चलो नॉन बंके दिल्ली पश्चिमी कॉन्फ्रेंस टू पर लाइनो APHLC constituency doan homosting ko elektro lapeng de mahasaw kaya kasi kung tunarap an ate president secretary an karjap campaign hindi ka chino ipansin lo chino deglo CC committee doan APHLC karjap pati pansi hindi ka chino ipansin lo chino ipansin APHLC bahay naman APHLC bahay naman APHLC bahay naman Jai Kathar bahay naman Sikh Shinu long live. Sikh Shinu long live. चलो लो नॉन बंके APHLC women wing अरे तुम तक एक कार जापे ना ये चलो ये पांच ले चलो देख लो APHLC women wing हो APHLC women wing पंचांग नमो APHLC women wing पंचांग नमो
APHLC Women Wing Pantang Demo. APHLC Women Wing Pantang Demo. Joro. Nomor bangke APHLC Youth Wing, lapen Youth Wing, constancy ko ada coklat dalam jami pansin dari jodoh di mana itu. APHLC Youth Wing, APHLC Youth Wing Pantang Demo. APHLC Youth Wing Pantang Demo. APHLC Youth Wing Pantang Demo. APHLC Pahal Demo. Joro. Kasih non-mat apa jadi kau pakai? Nasi bukan pokok, gardo. Non presiden pasal ini bukan langsung aku itulah. Tiha mem. Rat situ tidak foto. Anak rat kiong thelong lang lepa. Mana komen lang aja. Akar mereka betul lo. Rat situ te anak rat ki. Oh, ane an mung si. Rat itu tidak foto. Komen aja. Suri krip hodol al mung pini. Mana na Langan Lu aja. kilo atau welcome song kilo dia apa? Johnny Griller. Mau pengen ala kasar. Welcome song. O siam sonang karpen deh. dah mem dah dam song tang. Dah. Tato lu pa eh. Lalu lalu welcome song tangan lo deh. Mem. General Secretary. Alagi